Kani galong kecing pete pajba, dan ke Housie bumper, katnya utrek ulver arca rapsau, beri ski sonde, Laitmawlong nongkendri, kebalong lailak tengka, kedua arspa tengka shitiket, nak bentaban penmi pisai kemadan football upper primary school nongkendri. Ya kani ke bumper prize ba lailak tengka, en penyelek kai kemadan Laitmawlong, kebadan haneng ke yau lailengkot, hakapor san bajetam EA. Nalor ke Housie bumper, kendan bunchat kicing ilekai beper kiban pensutanat yepi, di kumta lawer lakwat ngobhaya baro, bon wani shimbenta, hakatai ke jamil.